Thessalonica ti kyang apo lai kha khat na bung thum Timothy na sepna huchi in kathuak zo tak lo phet un athen a ko mau kya nu chiat in omle ung hoi kasa wa I unaw pa u Timothy a hi le Christian chin hoi lam a pathian na sempa no hon hi kip ding le nagin na lam wa no hon khamwan ding in ka hon solta u hi hiai gim thuak na te zia ka kwa ma alin lo na ding un hiai te bang thuak ding a se ka hi u chi no mau nge in na thei u hi na kyang wa ka lai wa gim thuak ding ka hi u chi ka hon hin khol bang nge in atung ta hi wai na thei u hi hiai ziakin ka thu zo tak lo nung in hem pa no a hon hem pu khadia ka sep gim na u athon khading chi na gin dan u ka thei kana thei na ding in mi ka hon sol a hi himale Timothy no mau a kipan atwa ka kyang u a hong tun in hon mu ka ut ma bang un no leng hon mu ut ma in happy in na hon thei gi ge u chi le na gin na u le na I na tan chin u kipa huai tak mai a hon puak hi huchi a hi izyakin unaute o kamang bat na ule gim thuak na teng wa nagin na zia kun na tung thu wa lungmuang in ka omta u hi topa a nadin ki phot ule tun tu ka hingta u hi pathian ma a na tung wa ka kipa na teng zia kun no mau lam thu a pathian kyanga bang chi bang in kipa thu ka gen thei zo zen ding wam o namel u kamu thei na ding ule nagin na lam wa na tak sap ong u ka hon huk sak thei na ding un sun le zan in nak pi tak in ka thum u hi thum na huchi in pathian ipa ngei le topa jesun leng ko te na kyang wa hon pi tung hen huan no mau lam a I na ka hau bang un no mau khat le khat na ki I to chiat na ule mi teng na I na un noi na u hon khang sak zel pa to pan hon hau sak sem hen huchi in to pa jesu ami siang tho teng to a hong pai chiang a e pathian le pa ma a na lung tang te u sian tho na lam a gen siat be a om ding a no a hon hi kip thei na ding in